Hi guys, mumeze gute? Uyu munsi tugiye gukomeza amateka y'ubuhanuzi. Tugiye kuvuga ese intambara ya Isirayeli uko ikomeje kugenda ndetse n'ubuhanuzi uko buvuga. Ubuhanuzi bwa rero buvuga ngo Goge na Magoge mu buhanuzi bwa Bibiliya. Ubundi Goge na Magoge ni amagambo aboneka muri Bibiliya. Ezekiyeli 38 tugejeje ku murongo wa 39. No mu byahishuwe igice cya 20 tuvuye ku murongo wa 7 kugeza ku wa 9. Abantu benshi bayasobanura nk'intambara ikomeye izabera hafi ya Isirayeli mu minsi y'imperuka. Ariko hari ibisobanuro bitandukanye abahanga batanga. Goge na Magoge muri Ezekiyeli 38:39 haravuga ngo: Mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe kuri Goge wo mu gihugu cya Magoge. Ezekiyeli 38 ku murongo wa 2. Ibi ni ibisobanuro by'ingenzi. Goge, umuyobozi cyangwa umwami w'ingabo. Rero Goge, igihugu cyangwa akarere ayobowe, azakoranya ibihugu byinshi agatera Isirayeli. Ibyo bihugu bya Goge na Magoge turaza kugenda tubisobanukirwa uko bimeze. Bimwe mu bihugu bivugwa muri iki gihe hari iyo bita Peresiya. Peresiya ni iyo bita Iran, niyo Irani y'iki gihe. Aka abantu benshi iyo bari gusobanura ibi bintu usanga bari ku ma YouTube channel bavuga ibintu batazi, intambara, bamwe bafana Isirayeli, abandi bafana Amerika, abandi bafana Iraq, abandi bavuga ngo Isirayeli iriyenza, bagomba gukuraho Isirayeli. Abo bose iyo dusomye ubuhanuzi bwa Bibiliya tubona yuko Goge na Magoge hazava abo bita abaperesi, aribo Irani y'iki gihe yateye rero irimo iragaba ibisasu muri Isirayeli. Hakaba Kushi. Kushi rero iyo tubibona, Kushi ni Afrika. Puti ikaba Libya nk'uko nagiye mbisobanura hejuru. Hazamo na Gomor, niyo bita Bof to Gomer. Bivuga ko ibi bihugu bizafatanya mu gitero gikomeye kuri Isirayeli. Rero ibihugu Goge na Magoge byose byifatanyije hamwe ngo bizafatanya bitera ubwoko bwa Isirayeli, kuko ubuhanuzi birabivuga. Icyo Imana ivuga kuri iyo ntambara iravuga muri Ezekiyeli, avuga ko nubwo Goge na Magoge bazatera Isirayeli, Imana izivanga mu ntambara. Ntabwo Imana izigera itererana Abisirayeli, kuko Imana niyo yaremye ubwoko bwayo ibushyiraho, irangije ibusezeranya kuzabuha ubutaka. Rero Imana izivanga muri izo ntambara. Hazabaho umutingito ndetse n'ibintu bikomeye. Ingabo zizatsindwa. Uburusiya, Irani, Ubushinwa, Afrika byose biziteranya kurwanya Isirayeli. Ariko ibyo byose ntago bizigera bitsinda Isirayeli, kuko Imana iri kumwe nayo. Ayo ni amasezerano y'Imana, kandi Bibiliya yavuze ntago ibyo bintu, ntago Imana igiterana isezerano ryayo. Kabone nubwo Abisirayeli bagira ibibazo cyangwa bakora nabi, ariko Imana ntizigera ibatererana. Ibi bigaragaza ko Imana ariyo izarengera Isirayeli. Rero Goge na Magoge mu byahishuwe havuga ngo mu byahishuwe 27 kugeza ku murongo wa 9 havuga ngo na Magoge nanone ni amahanga menshi yo ku isi, azagerageza kurwanya ubwoko bw'Imana, ariko azatsindwa n'Imana,
ntabwo Isirayeli izirwanira ubwayo, kabone nubwo bacura ibitwaro Amerika ikaba iri kubafasha. Wenda Imana ishobora gukoresha Amerika cyangwa ikindi cyose, ariko iyi ntambara ikazayitsinda. Abasobanura Bibiliya benshi bavuga ko Goge na Magoge bishobora kuba ikimenyetso cy'amahanga yose arwanya Imana, si igihugu kimwe gusa. Aba YouTube bose njya mbona birirwa barwanya Isirayeli, barwanya Amerika, abo bose birirwa barwanya ubushake bw'Imana. Muri uyu munsi izo YouTube zose bakoresha ni iz'Abanyamerika, ababahemba bose ni Abanyamerika, kabone nubwo bagenda bagatwika Amerika yose bakayigira. Ese mumbwire Irani mwirirwa muvugira uyu munsi, ese mumbwire Ubushinwa mwirirwa muvugira Uburusiya, ni ihe platform mujya mukoresha ibahemba? Ubwo bugambo bwose mwirirwa muvuga ni ibintu byose mubishyira kuri YouTube ikabahemba. Mwirirwa mufana batwitse amadroni yatwitse intuza bahombeje amafaranga, ariko Amerika ntizigera ihomba. Ndetse nubwo batwika bakagira gute, ibyo byose intambara izarangira n'ubundi ubwoko bwa Isirayeli nkuko twabivuze muri video ishize. Abantu bashatse kurwanya Imana, Isirayeli bashatse kuyisiba ariko byaranze. Rero abahanga ba Bibiliya ntibahuza neza ku bihugu bya Goge na Magoge. Hari ibitekerezo bitandukanye. Bamwe bavuga ko ari Uburusiya n'ibihugu byo mu majyaruguru. Abandi bavuga ko amahanga menshi azahurira hamwe. Abandi bavuga ko ari ikimenyetso cy'ingabo z'isi zose zizarwanya Imana. Rero iyo urwanya Isirayeli ukaba wirirwa uvugira, uburwanya Imana, uburwanya isezerano ry'Imana. Bityo ntidushobora kuvuga neza igihugu runaka 100%. Goge ni umuyobozi w'ingabo, Magoge ni igihugu cyangwa akarere. Bazakoranya ibihugu byinshi batere Isirayeli, ariko Bibiliya ivuga ko Imana izarengera Isirayeli kandi izatsinda iyo ntambara. Gutwika ibyo byose batwika, ibyo byose nta kibazo. Icyo nzi yuko nuko Imana izi ubwoko bwayo bwa Isirayeli. Urumva? Rero reka turebe se Amerika, turebe se umuhanuzi cyangwa Amerika ni iki, kubera ihora mu ntambara cyangwa ikunda Isirayeli? So ni ukubera iki? Ese Amerika ivugwa mu buhanuzi bwa Bibiliya ubundi kuki ihora iruhande rwa Isirayeli? Rero iki ni ikibazo abantu benshi bibaza, kuki Amerika ihora ishyigikira Isirayeli? Ese Bibiliya ivuga Amerika? Reka tubisobanure neza byoroshye. Bibiliya ntabwo ivuga Amerika mu buryo bw'izina. Mu buhanuzi bwa Bibiliya Isirayeli ivugwa kenshi. Peresiya cyangwa Irani iravugwa, Egypte, Asiriya, Babiloni n'ibindi bihugu bya kera. Ariko Amerika nta hantu byanditswe muri Bibiliya. Ibi ni ukubera ko Bibiliya yanditswe mbere cyane Amerika itaranabaho, itaranavumburwa. Kuko Amerika yavumbuwe mu 1442. Impamvu Amerika ikigikira Isirayeli rero, hari impamvu eshatu zikomeye. Harimo iya mbere, politike n'umutekano. Amerika ifata Isirayeli nk'umufatanyabikorwa ukomeye muri Middle East. Isirayeli ifasha Amerika mu bya intelligence, mu kurwanya iterabwoba mu bya gisirikare. Kabiri, amateka y'Abakristo. Abakristo benshi muri Amerika bemera ko Imana yahaye Isirayeli isezerano ridasubirwaho. Niyo mpamvu bashyigikira Isirayeli cyane. Rero impamvu ya gatatu, politike y'imbere mu gihugu muri Amerika. Hari Abakristo benshi bashyigikira Isirayeli, abayobozi benshi bakunda gufasha Isirayeli. Ese Amerika ni igihugu cy'Imana? Reka tubirebe.
Amerika yakunze kwiyita one nation under God. Iyo turebye no ku idolari ryabo ryanditseho ngo in God we trust. Ariko mu kuri Bibiliya nta gihugu cyitwa igihugu cy'Imana ku isi yose. Ahantu h'Imana ni abamwizeye bose nk'uko Bibiliya ivuga. Iyo dusomye Abagalatiya igice cya 3 ku murongo wa 28 haravuga ngo Mose ngo mwese muri umwe muri Kristo. Icyo abahanuzi bamwe bavuga, abigisha ba Bibiliya bamwe batekereza ko Amerika ishobora kuba mu bihugu bizafasha Isirayeli cyangwa ishobora kutavugwa mu buhanuzi, ariko nta gihamya gifatika muri Bibiliya gihari. Rero mu ncamake Bibiliya ntivuga Amerika mu buhanuzi. Amerika ishyigikira Isirayeli kubera politiki, amategeko y'inyungu z'umutekano. Nta gihugu cyitwa cyangwa igihugu cy'Imana mu buryo bwihariye. Igitekerezo cyiza nababwira, ese ubundi uyu mugabane wavumbuwe n'umugabo bita Christophe Colomb. Ese Christophe Colomb ubundi ni iki? Ninde wavumbuye? Ureka tujye mu mateka ya Amerika ubundi. Christophe Colomb yaba yari umwisirayeli? Ese Amerika yaba ari Isirayeli yayishinze? Reka turebe hasi. Avuga iki ni igitekerezo abantu bamwe bagiye bavuga mu mateka no mu myemerere itandukanye, ariko reka mbigusobanurire duhereye ku mategeko nyayo nibyo abashakashatsi bavuga. Christophe Colomb yari muntu ki? Christophe Colomb yavukiye mu gihugu cyitwa Italy, cyangwa muri icyo gihe bakitaga Genoa, ahagana mu 1451. Yari umunyamato cyangwa bita navigator cyangwa navigation. Yari umucuruzi, umuntu washakaga inzira nshya kugira ngo agere muri Aziya. Mu 1992 nibwo yageze ku mugabane wa Amerika. Amateka menshi agaragaza ko yari umukristo w'umukatolike. Yakoreshwaga n'umwami wa Spain iyo bita Ferdinand na Isabel. Ese hari abavuga ko yari umuyahudi. Hari igitekerezo gito cy'abashakashatsi bamwe bavugaga ko ashobora kuba yari akomoka mu bayahudi bahindutse abakristo muri Spain bitwaga Converse. Ibi bivuga ko kubera ko inyandiko ze zimwe zifite amagambo y'Igiheburayo, umuryango w'abayahudi wakoraga uvuga ngo muri Spain ni icyo gihe, ariko nta gihamya gikomeye cyemeza ko yari umwisirayeli. Ese Amerika ubundi yaba yarashinzwe n'Abisirayeli? Mu mateka ya Amerika n'abashakashatsi, Amerika yashinzwe n'abantu baturutse mu Burayi cyangwa muri Europe, mu Bwongereza cyane muri Spain na France. Abayahudi bageze muri Amerika nyuma, ariko ntago bigaragara ko bashinze igihugu. Ese Amerika yaba ariyo Isirayeli nshya? Reka nabyo tubirebe. Hari abantu bamwe batekereza ko Amerika ari igihugu Imana yahaye umugisha cyane kubera ubwigenge n'uburenganzira. Ariko mu myigishirize ya Bibiliya, Isirayeli muri Bibiliya ni igihugu cyihariye cy'Abisirayeli. Amerika ni igihugu cyashinzwe n'abantu baturutse mu Burayi. Ntabwo Bibiliya ivuga ko Amerika ari Isirayeli nshya. Christophe Colomb yari umunyamato w'umutaliyani. Hari igitekerezo gito ko ashobora kuba yarakomoka mu Bayahudi, ariko nta gihamya gikomeye. Amerika yashinzwe n'abimukira baturutse mu Burayi. Amerika ntabwo ari Isirayeli muri Bibiliya. Rero uyu munsi reka turangije aya magambo tuvuga ngo nimusome ibitekerezo mu nkurikirane, mu nkore subscribe kugira ngo ngende mbereka amateka. Ese amateka ya Isirayeli ameze ate? Iyi ntambara bari kurwana ni intambara nyabaki?